Whalawhalahi atu hane i hato tolo do walatala tutupu ke lata e mua whiawhinei. Whakamua ko kamata he māma he ahui ni awhi e tau kamatamata ke lata ia me tau whanau ne whakakoe he NCA he aonga tukulunga. Toko walu e tau whanau ne tau se e kamatamata he biology. Ka e tupe alo tolu ha ko e tau wala ke tolu aki he kamatamata nei nā kai whakakoe alo tolu kei ke he tau nei he aonga tukulunga. Koe kamatamata mai biology ke lata mwe wahenga taha tau hongfluma taha ne whakahoko ai ke he poko whakaako he aonga pulotu USB e niawhi. Pehea e tau whanau ne whakawhita ke he kamatamata nei, koe tolu la e wala he kamatamata. Moe tupe lau tolu ha koe wala ke tolu aki, nā kai whakaako e lau tolu ke he tau mana ne kotohia ke he wala nei he kamatamata anga. Koe tau mana lalahia nei ke he tau aonga he motuku Nisilani. Ha koe tau lalianga he tau whanau kua nā kai hokosia ke tau ola kua lata. Ha kua nā kai whakaako e lau tolu ke he tau mana ia, ke he tau wahenga ha lau tolu he tau nei. Pea taha tama lalia ia ke manatu e whalo tau mana ne whakaako e lau tolu ki ai he wahenga saene he tau kua mole. Kai nā kai makona hana loto ha koe mena nā kai mahino ke he tau huhu ki loto he kamatamata anga nei. Koe mena ka tupu tō nā kai mitai ki lahi e tau ala halau tolu, ha kua nā kai loi lau tolu ke tali whakamitai ki e wala ke tolu aki, he kamatamata anga nei. Kumi atua BCN News ke he uluwhai aonga he aonga tōlunga, he pongipongi ni nei kai nā kai la maua mai e tali ato hoko e walatala nei. Ko whailoa ai he matakau pulinga hua e hingoa he takitaki leo leo fōu he motu, ko ia ko Timothy Wilson mai i Washington DC he kautū ko Amerika. Ko manakia ia ke kamata hana ngā hua, ke kotowhanga nei koe takitaki leo he mataulu he tau kahau ka hoko mai ia mo he ana mga whaua. Pehe mai e whailoanga he matakaupulinga hua ko Timothy Wilson, kua whai mga ho foki he ngā hua ia mo niwe si pia foki mai tau niwe ne no nofo atu ke he motu ko Nisilani he tau kua mole. Pehe e matakaupulinga hua ko e toko ua he tau tangata ni tohi ole atu ke lata mo i punga hua nei, mo ki sia ki ai, koe hahai e laua e tau malolo ke he tau whahe ke he kehe, he takitakianga he whahinga hua leo. Koe mena ia, tō ngā hua toko ua laua ke he whahinga hua leo he motu ke he tau tolu i mua. Pehe ai, koe tau whiwhilianga nei ke he whakamalolo e tau ngā hua whakalaulahi ke he whahi leo, mo i tau ngā hua longa kua lango ki ai e tau ngā he tau ngā honei. Koe takitaki leo whakamua ko Tony Edwards, ne kua whakaosi hana kontulaki ke wāki he mahina hi ulai he tau nei, koe ono i tau ni ngā hua ia ke he katoa whanga nei. Kua mana ki ia ke nofu ai ke whahinga hua ke langamatai e tau mātutakianga ke he takitakianga fōu. Tō whinatu ia ke he hana ngā hua fōu ke he whahi he tau le kua tupu whakaofo. Koe whahinga hua nei, kua kisia ki ai hana tau malolo ke he tau whakaholoanga pui ke tau le kua tupu whakaofo. Kua amana ki ai ke mātuta ki ai tau ngā hua mita ki hana, kua kamata ai ke whahinga hua mua atu ki tau ngā hua he ofisa mo i komisi whakatoka ngā hua mai tau le kua tupu whakaofo. Kua whakau e whoki e matakau pulinga hua ki a Tony Edwards ke he hana tau ngā hua ke he ono tau he nofo ia ke kotowhanga kua takitaki leo he motu. Ha kua kamata mo e kua hoko atu tau tolu ke waha toa whā. Kua whailoa mai ai he ofisa fuafua matangi he motu e tau amamnakianga ke he tau numela whā, kua whakatai ai ke le kua niwe he waha a whā nei. Ke la teia mo tau uawhi hongfumahiva uawhi ua fulu tau mga hala toa whā, kua whakatai ke taha ke he hoko atu ke tolu e tau a whā kua manaki ai ke tō ki niwe. Kua whakatai ai foki ke hoko e tau malolo he tau a whā nei ke he weweheanga tolu, si pia foki e weweheanga 5 e malolo he tau a whā nei. Kua mauni e tau hatakianga he ofisa fuafua matangi ke he tau tangata he motu ke mautali mo e mai longa e tau seuseanga kua whakailoa ki ai ha kua hoko tau tolu ke he waha toa whā. Pehe e tau hatakianga mai he ulu whakatonu he ofisa fuafua matangi ko Rosie Misiapo, ke whanongongo ke he tau whakailoanga ka whakapuloa ai ke he leo taongo, pia foki mo e tau whakaholoanga he TV niwe, mo e muitua foki ke he tau whakaholoanga ne kua tohia ai ke tau lau pepa hila Facebook,
Ke mauai e tau whailoanga nei, ke tau mngaho ka ke lea e matangi, mo e tata mai e tau awha ke motu. Pehea ia ke aua whakaseanga ke he tau whailoanga nei, ha koe tau puipuianga osi ke leweki, ke he tau momui tangata si pihia mo e tau koloa, mo e tau whale, he tau mngaho katoa e tau matangi a wha. Koe tau waha toa wha niwe ke he tau uawhi hongo flumahiva ke he uawhi ua fulu, ko ka mata e he aho taha he mahina Novema uawhi hongo flumahiva, ke whakaosi mai he aho tōlungo fulu he mahina hapelila he tau fōu. Kua mana ki ai e whahe malolo sino ke huki pui pui mi sele osi e tau tangata i niwe. Pihia he whakailoa mai he whahe malolo sino. Koe tau pui pui anga nei ke tau ofi e tupu he ngangao mi sele ne ke au whia e tau tangata he motu. Ko whita e ngangao mi sele nei he tupu ke lea ke he tau motu ko New Zealand mua atu ki Okalana. Si pihia whoki ko pikisia atu ai ke tau motu he Pasifika ko Samoa, Tonga, mo Fisi. Pehe mai ai e ulu whakatonu lahi he pataanga whainga hua mai tau tangata ko Gayleen, Tasmania. Ko e whakatali atu ni he mga honei ke tau vai pui pui ke hoko mai ai ke motu. Pehe mai e tau hata ki anga he whahe malolo sino ke ole atu ke he tau tangata he motu ke langamatai he whainga hua ke he tau pui pui anga he ngangao nei. Ka whai tamatosi ki lalo hifo he lima tau tau he hawa mga whaoa whakamale mole si kumi atu e tau hokotaki huki pui pui he tamahau ke lata ia mo tau huki pui pui measles, mumps and rubella, MMR. Ko tau whanau hongo flu mahua e mahina ke he whai tau tau mui, ko lata ke whai huki pui pui ke lata mga ngau misele. Ko lata whoki e tau whanau ko lalahi ne kua o mai he tau motukehe ke maua whoki e tau huki pui pui nei. Ka eke ko koe kua manaki ke whano whenonga ke tau motu tunga New Zealand, mo e whalu motu atu Pasifika, tunga e motu ko Tonga, Fisi mo Samoa, si mātu taki atu ke whahe malolo sino, ua e whahe tapu to hoko e aho whano whenonga hao, ke maua e koe e tau huki pui pui. Kua malolo lahi e tau hata kianga ke he tau pui puianga ke he ngangao nei, ke aua au fia e tau tangata he motu, mo e mailonga e tau lewe kianga ke he tau malolo sino. Koe whahe tapu e ka mole ne whakahoko ai taha tau seanga ke fuakiange he hukui he whakatuwhonoha i Apana e tau tupe koe taha e miliona ua e seo limungu fulu e seo awhita ala ke langamatai e tau ngahua he whakatuwhonoha niwe. Koe tau seanga nei ne whakahoko ai ke taha poko tolo he male whakalele mo e fuakiange ai he hukui he whakatuwhonoha i Apana koe lilifu ko Kobayashi e tau langamatai whakalofa nei ki a Sir Toke Tālangi mai whakatuwhono niwe. Pehe mai e lilifu ko Kobayashi, ko e la ia e whailango matai whakalofa pehe nei ko fuaki ai he hana whakatuwhono mani we, tali mai he whakamoli e tau maweheanga ngahua, he tau motu neua he tau uawhi mo e hongo fluma lima. Ko tau tupe lango matai nei, ke tali e tau ole he whakatuwhono niwe, ke whakatau ai e tau koloa awhi mamafa, tunga e tau tulaki lalahi, tau awhi mamafa excavator mo e whalu awhi mamafa, ke lango matai e tau ngahua whakalau lahi a niwe. Koe tau langa matai nei, tō aonga lahi ke lata ia mo e tau amanaki anga ngahua, ke lata ia mo e tau whakaholoanga pui pui mo leweki ke he tau lekua tupu whakaofo, tipihia mo e tau ngahua whakalau lahi e motu. Kua manaki ai e ofisa hukui he tau motu kauwhakalatahe lalolangi ko UNDP, ke whakatua i taha la ofisa halau tolu ki niwe he tau mahina i mua. Pihia he talahau mai he takitaki fōu mo e hukui he UNDP ki Samoa, niwe, tokelau me atu kuki alani, ko ia ko Jon Sorensen he ue whahitapu i kua mole. Pehe a Jon Sorensen, ko e ofisa ha UNDP ne toka ai ke motu ko Samoa, ke langamatai ki e tau motu ko niwe atu kuki alani, tokelau mo Samoa. Ka mitaki lahi, ka whai ofisa ngahua lau tolu ke ngahua hinei i niwe. Kua mana kia e matakau UNDP ke whakangahua ai taha tangata United Nations Volunteer ke langamatai nā kai ni e tau ngahua halau tolu kai ke eke ai mo ofisa ke lata mo e tau ngahua osi he matakau he tau motu kau whalataha he lalulangi ko United Nations. Pehea ia koe tau whakaholoanga fōua nei he matakau UNDP mo ia manaki fōki ke he tau mngāho i mua ke whai tangata ngahua ke lawhiki lunga ki he ofisa ngahua fōu nei kua manaki ke kamata i niwe he tau mahina i mua. Si pihia hado tolo do wala tala tutupu ke lata e mua whiawhingu fua nei, a manaki ni ke mawhala am tolu, nona fua munu ne po.